Gitaning toye ening. Om Swastiastu. Punapi gatra semeton? Dumugi becek lan rahayung nggih. Was tiang kada segarini? Lan tiang Komandan Aprilia saking kelas Loras busana. rahenane sane mangkin tiang sareng semeton tiang daging nguning ayang indek toye. Mangkin tiang jagi nguning ayang napi manten kegunaan toye sane medue akeh manfaat majang ngureng keuripan iraga makasami. Antok punika Nyireng sarang-sarang melaja indek toye. Toye kuasanin sumber keuripan, santukan, kancan sane urip, reng jagat, minekadi, manusia, buron, miwah taru, nenten prasida urip, yeneng, nenten poleh toye. toye presiden keangen manjus, keangen tirta utawi katunas, lan ngabatengin umur. Toye sane ening jagi ketunas prasida kepolihin saking sumber mata air minekadi, tukan, danu, miwa sane lianan. Yening terwenten toye, jatme presiden sungkan rare sede, buron miwataru masih asa peneku. Tanahe saneto ngawinang jagate nenten kuku. Toye kuastanin sumber keuripan ring jagati. Antoipun iraga sareng sami mangde nyaga keasrian palemahan miwah keasrian toye mangde tetep ening. Inggih mata asa punika sane presiden aturan kijang, mogi-mogi napi sane aturan kijang mawi guna antuk kauripan iraga sareng sami. Yani wonten iwang kijang lunas gang randa sinampuri. Kepangunta kijang puputang antuk parama sami. Om Santi 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 Om.